4 bese kuyeqa kudlala enye kuphinde kubuye because awukhona ukucontrol ishuffle mangabe ungawubhatara ukhona ukuyicontrol mangabe ubhatara. Hayi anginankinga ngizozama ukubhadala ngiboka ukuthi kwenzakala kanjani. Yeah, sizameni nathi abanye bafowethu. Another thing bafethu ebaluleke ukudlula zonke izinto bafowethu. Fihla ishende ngeke ngakhuluma nangisekhona maphakathi wayo ngathi phumani kulabo live ama-donation bafowethu ngicela ukunibuza bafowethu. Ngoba nina nokubahamba live babo. Manje ufike la abantu abasuke behleli kupanel basuke bebangakanani compared to live ama-Red Nation. Uma nibheka ngempela labalandeli ehlala kuthiwa ama-donation bakhona yini ngempela manibheka nje nina maniyibheka yini bakhona yini? Abekho nami sengiyayibona. Abekho nje mfethu abekho. Yazi bafowethu kunento esalinyazwa ngayo lana kwathiwa kunama-Red Nation yidlanzana likaMthandeni bese kuba kunama-donation abantu abaningi abasupporta ingulube bafowethu ayikho leyo nto leyo. Ayikho lento leyo labo bantu kube bakhona ngabe niyababona la ku TikTok namavideo abekho abantu mabekhona ingcosana nje abantu abafew abekho nje ngempela bafowethu into esekumele siyenze manje siyodwa bonke abantu bangabalandeli bakaMthandeni bafowethu ake siphilise leyo nto leyo ke manje lento yokulokhu sibhizi sithi wena ulandela lo ayisekho ngoba indaba yedixa bafowethu ayisekho ngempela mina ngifuna unikhohlisa ayisekho kubingekho ayikho manje lenza ngayo yonke indlela ukuthi lichuluze uMthandeni khona nina nizohamba niyolulwisa including nami ngoba nami malichuluze uMthandeni ngiyalidala lapha ileyo nto ke nijabulelayo manje into esekumele siyenze lo muntu akanawo abalandeli uTikTok uphethwe yithina owethu ake sibe busy ngomthandeni la ku TikTok indaba edixa siyiyeke ngempela bafowethu iphele makumele iphele makumele ayibulala afe ngoba into ayijabulelayo ukubona ama-Red Nation emthuka ayikho into ayijabulela njengaleyo yabona mekabona nami ngamthandela emthuka vele ajabula afa athi hawu kanti basangizwa yingakho umbona ehlala njalo ehlala ukukotela kumthandeni noma umthandeni eseyikhiphile kule nto but ithi xahlala likotela lithe lifake zonke inzipho ngoba selijabulela ukuthi nina nisalithuka labantu ekuthiwa aba-donation laba iy'poko abakhulumi ngaye ngeke ubathole bekhuluma ngaye bahlale bekhuluma ngomthandeni so nathi asiyekeni lento yokukhuluma ngedixa ngoba even nabo abayibiza ngamadixa abakhulumi ngaye why thina kumele sikhulume ngalo why masilibona lenza into ethile thina umthandeni bese siyokhuluma ngalo thina ake sihlabe manje makuthiwa siyakapa akuhlukana ithambo umkanti uphuma eceleni sikape ngama-fact if liqala liyimatanisa thina siza nama-fact sithi no wena ulingana nalo muntu ngo-1 no 1 wena i-account yakho ina 2 million followers but ulayikhelwa ngabantu abawu-30,000 how come lamanye ublo 1.7 million abalandeli abayizipokwe ama-Facebook account inqwaba bahlale njalo nje mayebona umthandeni eposti leyo faka ama-heart blue bafethu into engekho nje lanto indaba edixa ake siyiyekeni ngempela manje ake siphume nje edixeni bafowethu umbonile bungezansi kumthandeni ngama-subscribers ungezansi angithi-ke ulibonile ngoba lithele ngabona ukuthi liyahluleka ngama-subscribers lahamba lakokotela labuya ne-account eney'ngoma eziwu-2 isishaye 200,000 subscribers wayimonitha uYouTube leyo nto leyo fake account leyo nto leyana yasusa yamela leceleni ingoma zakhe zabuya zeza kule account yakhe nama-subscribers I think 140 something yona account yakhe ke eqiniso ke leyo lento yokuthi nibe under pressure ngama-million kahle kahle bafowethu ngicela ukunitshana into hlukanani nokulanda nokuthola i-pressure ngegama ledixa nithi hawu washa imiliyoni ngosuku bafowethu ayikho leya nto ayikho kuba ingekho loya muntu into asele nayo manje ukuyimatanisa nomthandeni angenza noma yini ezizokwenza ukuthi abalandeli bakaMthandeni bafile ngazathi bancane kunaye noma kunabakhe angenza noma yini angakhipha kusho isente lokugcina ayoforce ukuthenga iloli kuthiwa wona kukhulunywa ngayo masakhuluma kanjalo Mtshala ngazi noma niyenanaka kule interview yakhe lo sisi lo kade interview yathi usuzwile ukuthi ingoma yakho sisiyenze amapiano wathi ngempela
ngempela wathi bongisendela yona and namanje yabona ukuthi akaze sendele ukuthi ngidlala nentombazana so uyafuna ukuthi yonke angithi phela uyazi ukuthi iPirates phela siyenziwe ngapha yafakiwa lo DJ lo mkhulu wayenzela amapiano so naye uyafuna ukuthi lezi zinto zenzeke nakuye obviously once yenzeka lonto uzothi kuyaqala emlandweni ngoba niyamazi ke ngayo umlando ke number 1 kuye uyathanda nje ukuzisho lonto so iqiniso lonto le ukuthi vele uyathanda ukuzimadanisa noDuyazi iqiniso ke lelo ngiyavumelana nawe bafethu asiphumeni kubo asiphumeni negama lonto bafethu asiphumeni kubo nakumhlobo wena asiphume ngempela guys hayi nami ngiyayivuma le nakumhlobo wena into sengiyilindile bafethu sengilinde nje ukhozi FM lusinike ukuthi ilentuzana singenile yini uthi singenile ku top 10 besinike ukuthi sivota kanjani sivoteni bafethu sihlukanisa unyaka kuphela qala umsebenzi yes ngoba namhlanje siyi1 vele kumele besinike lonto le ngingazi bazosinika nini Morning mfethu uyathanda ukudlala umusic but siyakhuluma udlale kodwa wehlisa ivolume nento engithanda ukuyigqugquzela bafethu ngiyacela uDecember njengamanje abanye bethu bazobonasa bazama payslip bazobonasa ngisho la bahola ngeenvelope bazobonasa ngiyacela bafethu ukuthi ungaze uswele umsila njengembila ngena ku online uthenga ithikithi siyanidinga emdletsheni siyanidinga ukuthi nizo support igcukamelisha ngomhla ka4 January lizobe lenza umcimbi omkhulu okubungaza nje ubuyena so bafethu ngiyacela ngene online lapha yakune link ekhona epage lakhe ningene khona nithenga ithikithi general 100 rand VIP 500 rand bese kuba la uzowathola esangweni ozowathola esangweni mina ezimaduyaza angikuphasisi ukuthi uthi mina ngizothola esangweni because nomphakathi sinawo ngale uyofika early uthenga ithikithi esangweni uthi uyafika wena usuke eThekwini ngoba uthembe ithikithi lasesangweni bese kuthiwa awasekha sephelile bese ubhutsha kanjalo kumcimbi ubuye kabuhlungu ngiyacela abafethu ningene online nithenga amathikithi general 100 rand VIP 500 bonga amaduyazi akezame bafethu thina lama TikTokers ala ku live akezame bafethu sithenge ni VIP sonke bekungave kungaba kuhle guys sibe ku VIP nje thina sonke la isijole ukuhlangana la kwilento kwipanel guys mina nje bengifisa senze njalo guys uthi kusekhona isikhashana awubeke nje 100 per 100 kulile insuku ezintathu uphinde uzama umunye ube 100 hlangana no5 nje ke sibe ku VIP guys mina bengihala nje please bafethu bafethu ngicela ukutshela nansi enye into kahle bafethu ngilimele nje emoyeni yabo ngilimele emoyeni ngoba ngibuka bengilongo ngibhizi ngimonitha lo YouTube kaMthandeni bafethu ziningi izinto ezenzeka kulo YouTube lona bafethu like ziningi ngempela iattack ela ku YouTube inkulu kakhulu mina into engathi asiyenzeni asihambeni bafethu odlala umculo ku Spotify yabo manje mawungathi uyabhe igushi ayiveli manje ku YouTube uvela ogusha uqinisile bamtshana yabo nje nami ngivuka umoya ndoda hey kuvela ogusha bano 300,000 followers ziningi ingoma kaMthandeni engasaveli ku YouTube especially lesibengathi zenza kahle manje bafethu iattack iningi bafethu siyamazi umuntu attack uyedwa uzama ngayo yonke indlela bafethu into engiyithandayo ukuthi uyolala ephuze amanzi nombhubhudlo ezama ukuyisigaba kaMthandeni kodwa still uMthandeni angeke awiswe uyi noma engakhala inyembezi ngeke noma ngaba athekho YouTube athole lawo ma technician noma lawo ma IT azo abhizi lokho ebhizi exova lapha but angeke amuyise yabo ay morning ngiyakhipha mfethu ne hayi kabi ayi nami ngithi ngifuna ukuxolisa mtshalo ukuthi cha ungixolele mfethu iRed Nation impela kodwa ngizomehlisa hayi abafethu ngiyafisa ke mkhipheni lo akezwa mkhipheni asiyeni mhla ka4 bafethu asihambeni ngempela thina abala igoli angazi mtali ukuthi sase on lento yethu ukuthi sizama itekiso sihambe ke ngeBM yakho siye khona le cha bafethu ngiyafisa ngoba ke mina ngala ngingakhona ngingedwa ngiyafisa ukuthi kube khona ke ngizohamba nabo ukuye emdletsheni ngiyaya ila ngiyakhona futhi angifuni abantu abazohamba ngazo straight D4 lezo beye khona emdletsheni mina ngifuna ukuhamba nge3 mhlawumbe emini sazi ukuthi sifika lapha sikwazi ukubona indawo sikwazi ukwenza yayibona lezo zinto sikwazi ukukhululeka so ngiyacela bafethu asiyeni emdletsheni nge4
sobonana nikhona cause ngoba vele yindawo ezosihlanganisa ukuthi sibonane khona, shaya ama video, shaya ama picture sonke ngoba sihlukene ngendawo zokuhlala. Abanye bahlala eThekwini, abanye bahlala eMpumalanga, abanye bahlala eNorth West, abanye bahlala eEastern Cape. Angithi uyayibona. So ngiyacela bafethu asihlanganeni soya laphana. Please ngicela siyeni siyobona noSkhinkile. uSkhinkile ukwatile basikhova musungikhatha nabantu yabona mangabe usuthi bafethu uzazama itekisi mawusikhova ngikhatha nabantu mawusuthi sohamba ngeBM yakho mtshela abantu bazoyitshela ukuthi ngihamba ngenqovu eBM kanti futhi imoto yango 1997 ungikhatha nabantu kodwa kusalawe mtshali kodwa kusala iyahamba Wesikhova sakhuluma indaba yeQuantum nje yeah bafethu masihamba ngeQuantum sihamba ngo Friday